ritegerete ngurumanio nene ya 2027 na aria kiama kia Jubilee gitongeretwe ni Uhuru Muigai Kenyatta wari rais wa nthiguru ya Kenya baitite garune kwaraniria kuna na kiara ningi bakimworota na gumutara Daktari Fred Matiang'i gutwikanwe mugombea rais kana gwitonyekere ngurumanio ya giti kia rais kiri 2027 ningi bakimuthura gutwika munini wa mutongeria wa kiama kia Jubilee. Kagitino kau Rais William Ruto hari na Ndionga Nteresha Western gwitana mbere kuringira ndebe kirakuga ni bwakura cia 2027 na bwakura cia 2027 na kunge ni ngurumanio raithirite gikujirwa ningi mpangaratano kunge ni ngurumanio raithirite gikujirwa ningi mpangaratano iraithirite gikujirwa Kinandi kwaraganwa kwa ugendi muno muno na manga boda kwithirite kurina mpangaratano nene ya ugendi ningi mirigo irebati kwithira igitonya na kumaruka nthiguru ya Tanzania kukithira kurina mpangaratano nonto bwarumure rwa mbeo mbithi nthuki Gen Z na Tanzania wa Tanzania bakiregana na kiraba kuga ni maugaruku bago kinyeria nonto bwayara ya ithirite jagita na mbere ni kiraba kuga kuringana na inya ikundi byothe tiri bakyoto mtu wathani bonkundie nkome bwa Hassan Samia Suluhu ende mbetekeria twambiririe na ira tukumanganitie andikibetu banteto ba 17 ni baithirite bakilasimika kugereria kigerio kiao nayo ni CB Tuana nkurukie 16 twa grade 6 ni tuthurito twina mau